Kuritha mantu makwenda mwerekera wa mugongo uthiite ata imbie kuria rengi na ata Kenya yakara ni aratuthia na mbere kwiwa tukiraithagiria mantu mwanya mwerekera mantu makwenda siasa na twina mheshimiwa Alex Walairangi agoka na mheshimiwa Lengo Junior theni mubango tukaina mbere kwa tukiwatanagia noe kwa ndarika iganona na ikengo tukewe tukimenyaga mantu maingi makonenie na mwerekera mo. Karibu sana kiongozi. Thank you so much bwana Faminas. Bwega na ndukinya bwakuya na kuninga surprise. Thank you for coming and I'm happy to see you this morning. Thank you. Kethi Murithiri wa Meru TV kengo twina mbere kwigwa tukianagiria. Mutegeri na muraithiria wa Meru TV akwire muwa na ringi muwa mumero ategetha gore mwe kuma thucio mokanto nyeri enio TV ra yo ngwai wete turia Meru na tutena TV ingeo ya gutega inya guraithiria tinga wawe ngo witete so batwe kuma thucio mokanto nyeri itwamwite gukiria TV Meru TV a TV enio yanja no rero ichionere mwanya ndi mwanya yo twaichionera etha ndi utongoria ethi community ke wambi ke ugima wa mwire ani ogwo kwongo so inkuibo enya no tubompa invitation yeru ke gonarwa na nkawera fraternity Meru yonthe I'm so on board. The same way with you facilitator you'll be good to me. Thank you. Bwega sana. Ngo appreciate. Karibu sana na kinyago Murithiri wa Meru TV tuwatire kana thina mbere kwa gikara kioneni ya TV yaku kuma thaino mwaka twina mbere kwigwa tukirikagiria ndarika igana ona ira twina cio kengo twigwa tukimenyaga mugongo uthiite na mbere ata mheshimiwa kwina kuje ngukuje kwina rugono ndape wichuchu kagita fulani nkerwa nyamu yeta wa mbiti rito iri umuno koreta mukara kene yamwita wambiti yumagarukire yathiete uyina yura bwega ntwe muyina yura bwega yumagaruka ethiete igichwaga kuria yakinya bantu kwa ina junction bantu kwa ina njira cia thukene ire yagu kwe undu kwaruga kwari na gekuria lakini itamenyaga iku kairake ende yani gukari ende yanukira nae kegwa muchinko yanukira nae kegwa muchinko ende ya uriari ikathinga tanjirene ko yamua ke gitanie na maguru mema erere muthia ni atondukire mutongore wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga arirwa ni Jubilee aye bamuwate mbarukire uchogete kia rais 2027 na kagitani waku ikuthirite kuina kamurugutira fulani ndeni kiama kia ODM bakiugaga ati ngwatanira bakirite na UDA itaketa itakuthingatiro bwega na pamwe batongore bambire kuthirite kumagaruka kiamani giki kia ODM. At the same time Raila ari ndeni thirikani kire broad based government kuringana na watu yi Raila na tabia chirira maybe kumba ukarikara 2027 Raila no augite atiro mbagitikia urais 2027 kumba ukarikata so barabara ito crossroads crossroads ukethera we gatigati ya barabara uindele mandire kukutigata so kama kia ODM ikithirite for recent ki at crossroads instances ukaibo kuma 25th June ino yanjiririe we utabarabara yanjiriria kwa ete support agency mara ite support ya Kenya mara yo support thirikari so kenda na bau batu tu support thirikari batu kwayana na expert kwayana kenda bombo te thirikari na ume tofauti as we speak now the experts they donated they are now becoming quack na tukua bari ya quacks although kuibwa bill kwa tabled in the parliament ya kuimpeach CS Badi I don't know whether kuona kitu so the PS Rono iki Bruno gano Rono kitu kama Bruno so kwina une mo expert ira toari niona ethonena na inya undrie mbongo baka uwa we have experts thai tukuona other experts they are very quiet including Opio Ondai tukailela wewe kwa njo wewe kwa ameanza kuteleza tukailela wewe kwa Oparanya na njiri tuteleza why non tubwa Nyasula Fund human rights ibaokererecho na baua Asula Fund ete kina
terms Nigeria illegal. So they are illegal. Yes. So ba weki kaitatia eka scrubbed. So in the presence of the expert Oparanya. So Oparanya area withetera akona ati kumba nontu antu babongwa iba antu bati kumba kuthetereka. Ruto kwegoro no amonere awa batue baratu kuthetera. Tiazula padi tharua. Katutera chongo bea baturi ya taunine tutakuma mashinani ne. So 500 shilling ni utethi antu nyaba kwanjia biashara. Kauria ri yes tutarea. But biashara kanjwa 500 ni riko. Na ni antu bana we expected. Ibo bakabwithia nyumo reu baka awinya school fee ne kuri 500 I don't know. So maybe madogania but due time ODM has been in crossroads. Na yo kinyawiro wona secretary general wangwa meario yake na njiririe kwaria Junet banja kwaria in the time they impeached Gachagua bagwa Gachagua no na thina yo but kumbe kume executive ni na thina executive ya Kenya ni na thina as we speak now gila gatiba yongwa ni kwa nego stipulate roles of executive na ikawa laws of kainya functions chia parliament ka legislature but bongwa ibaya nyui ni executive judiciary the same ni kunyua rero kona muntu akiwatwa kaigua makama na gaita gaitirwa anti terrorism. In fact ira ni actira chiritirwe nya kipena kon so tukache ina kure Raila we ngwa bagwa iba bakuthetera wananchi bagwa wananchi abarire thina so thai ende nwe tukuona age watoi mathuganio juice yao para bonde bakwa ba criticize broad based kwina 10 point ira basainere kiwa kethan manto ya burano extrajudicial killings manto ya kidnap manto ya abduct manto ya economy gichonde ibibati wetha bieta atia kethe imboundaries chonde chithirikari tuboya manto ya foreign affairs chithirikari boya but of recent iro tukuona ichongwa ichikwa illegal tokaile laki na Mwangi wameenda hapa Tanzania bakuwatwa tuungenwa wati choa ao tukaete tao yuga Tanzania yoyongwa ya utiantu bakenya bakaritira ngwikuo so ukona end diplomacy yetu ni namete nthinkirukie bure ya batu kwitheri na changiwa nimbi Raila no baba thera ba watching dogs ka oversight but of recent ro koni nya Gachagua aumire nthi thai ni tambari sigite saini na Gachagua na kwira Raila uma amwira Ruto na ambirire akaurania kiama giku in fact kiama kina 20 years kiria paralyzed ni kiama kina miaka ili that is UDA na 2 years ndio kiama kina 20 years so ni ke mathugania kwa ngauria how comes 20 years whole party cannot produce a president uniki ijoguria kakwa 27 itomba produce 2013 ete produce 2017 ete produce 2022 ete produce idha 2027 ika produce nyatha itukunkumoisha kamno tukaeta bura although itukuona ndwari chikwarua although itukuona ya kwarua nyatha itukuingie mo plan kambi Uhuru tha itukuona juzi barare munene wa nthi wandu State House na ibati kwa la baria na kona ina kwaria no problem they had more than hours after after beguthire muchamanio na ambi na onero kando as per the intelligence na bae kwaria bibaririe ndi we cannot say bila biongo beumire but kwina point ije ile tukumenya chichongwa ile barairia kento kembere baba taxi china mwe kebiele akenye bakwinyilika economy niyo yajiri gurwa so within these 2 years no tuone changes ira igeya na Kenya bakairwa nontu tukumenya thai mantu yomba chinji amaingi nontu bakwenda kuri tano 2027 undiuria bonde bara pai ndene ya Kenya peri kwithomethia na makarika ya tokete nyuma ao wale mujiari
mwana ogua we mujiari fee kuitithua we mujiari shai kura migurita ngwe as we speak now kwena tibitare jingi yoga ilela ya au Catholic yani chuku tibitare yo ngweta na gwingo chiringi yo ne mission ya mission na te kaithire ke wata wiskanto chiasha so ngua ondriem thai ina itilafu na nyaba paka appeal paka manji na Jubilee ntikona ikirita impact inji amma ofici thai aba yete kenda ba confuse anto ba Mount Kenya ofici Mount Kenya eno yo ina Jubilee Mount Kenya eno ina DCP Mount Kenya ina chama pingi ethe kia nao kwena PNU kwetha kwena Nopeo kwena Mbas kwena UMP so bibio ndhe yanya kwena DP ero ya Muturi so ukona bibio ndhe kwena Nyakarua PLP so into bibio ndhe je ya abike confuse antu ba mountain na kie mountain thai parenda kuwa iturenda kwaria mwambo yomo yambi yantiri so thai ntikumenya ibura baethia ntukilela thai ruto no mo fallout kere thai tukiwa fallout ni gweya ondriem ne the paralyzed oya ke secretary general oi muntu atibitaniria bangi MP no gero more than 80 baiji bagwandi gwichumira pongwa baumara kiki amaine ke ondriem so koria Raila wewe ngwa thai abati kwithira ai aketuma igutho biu kumira ogubo fununi ka ya ikawa kwena senator wa Siaya kubwa karakari atuya no sure by the twinchi the tamba mononti in fact for the last 144 hours 144 hours that is 5 days from out kuchoka nyuma bibi bezirete bietamba amma we see ameenda wapi taito garo ala ICU na ICU te Kenya inde yaome na atia angakwebio arire awano so wende kona into icho gurania na into bino gachikuringa kyama kyambi ikoringa kyama kyo ndiem knockout na nekete kinya baro ya resign of course ina ende no koria re imbibio ngo bikuendelea ndene ya ODM so until Raila wewe ngwae yakuneke makutho yawe ara okuneka makutho utira atira mwana munini tuwe ya secretary general kao munini tuwe ya enye treasurer ka babangi matumba wewe ngo wina kiona kike kyama iwo bati kwethira wege tuma bati kuona ni thai wenduma kuwili so nduma kuwili ende bogwere we mbiti ari ature ari ndaturani yo antu ba Kenya bambo na atia ndari yako na guo no kaba kumia na ntio na kila kwenda kuona na ara ntiona away from that sijui sasa nisimame 2027 ama nisisimame so thai imathugani ya ile na ngubwa wewe ngwa kurona igentu nuarare the kingpin wa area after wa mukuru na akurire so you won't party come smart ile anjiririe kwaria miario ya thiomi na kwaria miario ya thiomi in the process I walk in the State House nyawe after State House yokinya kumira au 1 week ile ya ji kula so we don't know we are still to see atwetere mbatike yonde kiki amakira kikuru kibingi bionde so ikibati kwethira nyako kiki ya bubwero kingira kaya na njira embe mutongoro mugongo no nethe twakenda ngwatano ya ndero ya Kenya na USA yethirwa iki gitaita I don't know no to nethe twakenda na Senate na arora na kwena mantu maingi sana skandura Kenya yethe twakenda mbe kwa kiringi na onacho do you think Trump amba kwegua akewatanagira na Kenya kire kurutanira ngugi kindu kempare wena tubati kwithira Kenya itwethirite twina ngwataniro nje ya US until president ura kuma Biden no atumite inya Kenya yanje kwarakana kwaragana wembae nywethi twawa tene anje kura bill akawa bill icho kwendra bonkulukiria LGBTQ rimwe ala ro no nte kumiaketha no ko karomo ero nyumwere pina ichare kunjus juice yao inkorikana neto ya LGBTQ umanite na pop kagita karaugite cabless so away from you yondo kuona irari kiwathani bwao Biden Biden atumite
white mea I think ambassador are Kenya ambassador na nuara tuma ku implement tuto twingi na tuto tiomba okuluku onto Kenya batu independent na one na manto ya utethio kuma kwevo utethio na njireko utethio na njembecha utethio na manto ya training enjeshi utethio na manto andrawa utethio na ammunitions ika weapons jonde tutumira yao mostire chumano so fallout yetu yanjiriretie how endre banjiririo champion intobira binge mma na iro to nkumeru kiburi asakantire nao lendu by our linda anja unkumo kiburi our endre we cannot tolerate these people because non to nya twende ka tukarea we are part of them no kabatwa so tukara it is our right kunengero kintu mea kwe kintu kiraua oni anja ndrimano faminas ni lazima nikule na nikunywe utikumea kwe kinya a point akauwa wenu akurire so ende thai bato ijetheri tu akurire we are that world tutira tu akura we are struggling but turendro chindana na ndira already well formed USA tenve ya uchindana Kenya in fact Kenya batu tukiwa economy ni thogi na arora ko economy is well tukiwa batu tena weapons na ako bena weapons but arora yanjie fallout batu nkumero nkoro yangirinde to anji kwendende kuruma obo crossroad jobro we tabore nyakeja yako ita at crossroad turenda twite USA ka twite njire China USA ka China so USA ibo twa into bina bi ndu China na bobe baturairi into bina bi iro kubwa scams scandal ingi irao anga JKIA scam we thai kamago we thai waibwa barabara chongo chikugwithwa we ya waibwao sha yongwa iro pareto imuntu areo nara we waibwa electricity tukwenda konenkanira kenda iturita vuti nene chinengiro kwonze bao iba China so twethera tukire makwa twingo kumenya kwi no tukuma mbecha hii tukonenkanira kwina irandro tuwina ryo ri antoba kwina intobio twina bio so with all these ogirwa angasha angambi shae tina bonde ekuran free na mbecha ira tukuona na araura ichibati kuthia twa protocol so bona ende twaya na mbecha jirete gathia tero mwankanto fulani ikaura so tutafuata nani so already tubati ko reunite nao twanji kuona president nwende kumuriga atakwaria manto ya China na arantu aria yambi so yuni tumeta at least nya antu bara bathura mama bona at least itu bona yaka patiba patia colony petu kanya batia no tethia batu so ibyo ntukuona ya maingi ya keria kungenjwa na recently ba kwina ikano bila bithera bieke nthira chiwa tene na NATO NATO countries NATO gaina nka NATO so they otibati kokindina muntu otibati kura muntu kwina meario otibati tumiranga risasi direct and you are the one who is sending that area so meario yo yongwa ni utoendia at two country so president riraro ami public figure na arwamirite Kiwete arwamirite muntu moya aina nthu atena nthu aina kyo atena kyo nu arwamirite na we public figure ubati kwaya na mbicha yoyo ngwa kigenzi so ende ni okona ao kwiyo ya maingi ya kura onturera raisi yao kirao we hii kitu ni mbaya tubati wetikire giki ki awe hii kitu ni nzuri tubati wetikiria endu etha ayo kuwa uwa uyu mutu na otebwa withetie tumbi mbanda na okona nyambi BBC yoyo ngwa yuturia manto yaturirie na njiririo kashiviwa sana so katuma yoyo ngwa the initial area banjiri nyaku watwa iki wewe imbibyo ngo bikwendelea nthao ukona wewe ngwa resignation ya ambassador au mara ta hiyo wako eta wakora wid mwaka uwa unintete na au kutena security njia so interview kanjokiriro wao rais wengo nwa batu tukwana akathiria manto ya yonthe so kurita munini oke wewe ngwa ni araidi
mantu ya maingi impact onto munini oketha ye Africa ya America na hari America o no criticize thirikari wa now o thirikari era narikuo so no me criticize so mwankanya bau bongwa investors kanya antu bome bakanjia kuria thirikari kweri kaimbi kaindro yongo iguo so hiyo ndio rende thirikari ne kuro new support mantu a Sudan Rifles so already thirikari utiro baitaniria ketha wenjira MP utitaniria mtu rakwenda witanjira njia so I think that's what I can comment on the same but thirikari ibabati ko thiria ties jo in the best way tigwita kwaria mantu ya munthu Mechina tuwe mundu wa US exactly so weta ko mundu arona yaka inyawe na bwe muchore no kaka kumara so ibo mpubike kuo so wewe ngona bati pomongwa all right foreign affairs ni bati kwethera china diplomats chikueleweka maybe komba kwa karata ikiwa tukinya 2027 no nditwethera tukiona mantu makinambe kwa makiumagira mantu mamomira makomira especially nditwethera tukiona michemani kiruthaka guntu mwanya jumbe bakirutha muchemani especially na kwa DP tukuona michemani mingi kirutha wanogo tukuona tongoria bakinambe kwa bakirutha michemani na kasiasa chikwenda kwambiria mapema kana banga tuno ntubacheja ya 2027 so already thai as we speak tukuanga siasa kwenda kwa njia siasa chanjiriretie no ntukintuke mbere kwina antu bara batererwe anene bo ka area sira their leaders maybe baumire ka bamabakwa still ni kukwenda kuthurano maybe na a week time ekethere kwa announce ni IBC ntu egore barari na ikao na habari na bari ya mantu ya onde so to expect siasa chia directly non to bombi kintu kembere chama biongo ibi kwenda kueta wichi endia to an example kiama ya PNU kiama ya Nopeu tuwe kiama ya PLP kiama kia DCP kiama kia UNDA kiama kia Jubilee beyond an example tuende ya na ogwiwirwa kwina senator atare kwethe Baringo tuwe kethere ya na rora Kaspul mubunge akwire still no kapongwa baeta wichikia kwendia nau na bila bikethere ntangurutano enene ka ikangaratania inya kwita na mbere boya no ntu baiba opinga baiba kwenda ete baiba kwita bora so siasa utero tukachiepuka so thai kirundu kia siasa itukiritwe na hivyo tukona thai baba ingi onto necho some of them bawa Ruto tumundu jidano nwe no ntu inya tukoua atomba kwa one term aka two term why ote president aita term imwe aita na yele na yele term yele kaya akura so itu bangite na itu yete tie tuchika kwana so kaibwa thai eta braba wekira nya antu bakenya bongo mpio ndira mtu akuwa direct ki camera akawa itu yete tie tuchikana which is very bad EACC baba kwetha bakirwama where NCIC bongo ba kwethera ire nkiama ire ba kwethera kirwama ikaria mantu yana ya MP baba kwario baikirwa mpene bakaita uchunkunwa ni tonturari myambo na no tontu abuthirie so siasa thai jukirite na kuma thai mwaka 2027 tekona kwikiriria no tukona thai Ruto na kwenda atikwenda otiwa ni ODM Jubilee bakwenda kuyokia ODM so ODM we ikwenda kuinjira ena enge so inya won as the sitting president I will use all machinery to make sure ngoyokia antora we bakwa bontu kona mara thai rundune antu bagweta mara bakweya banja kurira bakweya bayukwi isaindienge mara bawikwa Karen mara bawikwa State House na bauma State House na bakaya baekirwo muchamane njirenge so arondo tuketha twiche tha kandi chia ire whereas economy ni kwenda ya settled oriba thai most of the schools chiria ntaka chibati kwethira ikubwithwa those they have the right for education exactly
right to live in a good environment nyene mabura bakuwa right no tuba ngoria area etikugubwira ma kwena madhara ya maingi agathereo batu bida nenchi bakwenda one a state of well being ekuria boya kethe yonto ya sha eritengwe temanto campaign atusaindia nonto campaign yire igua kuonania utiru yantu bakona utirasi yantu bakona uti ugima bwa mwiri bakona utindawa ikonekana uti barabara ikoneka injia uti stimake ya so ibo tukuria ara kukumbikana an example ya Meru thai Meru inkuibwa nyamurungu na tutethetie thai twina ukiri bubwa ankaira his excellency mutumanto thingia awatile usukani au na kareti boya na tunashukuru Mungu na ntuboto wantu ba gumba ukiriria na kiyo ndo ntukuria ukiriria MP bo tukuria thai bonde wale ontira bene chwa jire rundune na barete rundune tubibo tureiri ngati kwaraniria so waraniria ina ubaji bire into parliament bire so parliament ire biana butureiri tinao tutikwenda kuona ende ya women rep ni tere obona butikorogo era nyoti otegutiwe ruga kiaria utaiwa kiaria ni muona tukimichamanio era ya yani arora kuina leadership michamanio nyetha yaita so uninkuria ara kuweta pora kukumbikana manto siasa ya tikiririe thai 2027 is not far ya utukaria maingi but when the economy has stabilized irera tukuona thai at least barabara chikubwa antu betu bakwa connected kistima kwina ndawa ikuonekana majibitari yetu at least kutina manto ya mathina maingera yegwo ntugetha yukuona kwina mpara mara antu ibagwe bakangara tani manto siasa itakuwa mbaya. Alright, bwega sana mbere tutia thina arora wade muthara ikwithiritwe kwina uchunkuni burutetwe ni EACC abukora mantu makoneni na ngukumu na rwangiru rwa askari ruonekete rwetongoreria thingati mantu mama registration chemenda nambi wechi ayirago I don't know imbiyo igateria ndiguru ya Kenya ikaono kenduru ya Kenya kumana na corruption muno rwangitoro rwa askari imbiyo yethiritwe gite marwegwe iru tongorere tikire mantu mama gunkumani so ni kintu kiranga uwa tuwa uongozi mbaya siasa mbaya uongozi mbaya maisha mbaya na kuishi kubaya so batu tuetikiririe tuongozwe ni antu bati kutunjali so antu babongwa bakuongoza bati kwithira bari accountable in fact an example to go rwa askari askari betu bethera ba train in the best way and I can affirm that way nankiwa iba train boya imuntu aina sheria chekothiatira boya induwe gorarana nukona committee ka the commission itself commission ira ekwia kusetwa esetwa ni 8 ni umwe na 60% na askari kama mtu ate askari muntu urati kumea sheria cha askari buri weta muntu urati kumea bura kuweta akaya kuimplement chia wenwe aka impose aka trenda kukarona onao na trenda weta onao so of course yora iri muntu ate kumenya mantu a media ke media no either aete kinyume na sheria cha media kaka chithiatira so kintu kira kikurania batu mma ni appointee baba kubwithwa na appointee baba kubwithwa webwithirwa appointee kuringana na bura wiyekene yani mutembei na yewe president so president oni nonkuyukenga weka antwana I doesn't have that expertise kanti na expertise ya manto ya media but nkaya ngaekwa ke media ibo ntukona bakeoria nestima bakeoria media right bati korwa ibo ntukona sometimes manto yakea so interview yonze bire yani nambi uongozi mbaya na bakolo bakabwithia bakaomba ko channel uongozi bubu kabuboya kukabwa na kukabwa atia rero kuibwa e-citizen yongwa 44.8 billion ijurite itikumenya kaine how ithirikari etwirire batu turendo shift kwina mwekuru umukuru ati kumba
kuite mantu amiunda antu fulani kwina muntu mukuru atikumba operate thimu but batu toya to impose hikintu kikeru kitikumenyekana kiumirite kikanjia gunkumerua so thai tukiwa inyi rwangirwo NTSA ruro management ni royal family how the same e-citizen management is family royal so twatu karera babange baenze mwankare so ko ni nyarwangirwo askari commission yeyo ya mantu ya unkumania ya ni tontu batikuya specific ground ine makwena ndwangire chitite ipoa etikwawa inyere reyo bari riba kwa oversight askari lakini ekinyira point ya askari oba no baba kayo witabura ekaurerja so ninko ana kiama icho nda chiki ite kurita ngwecho na they are not independent thirikari kolo ya ba independence baka independent bobongwa no barite ngwe but you kathira kwa kinyanira point ba demba kurita ngwecho in a free time kaina free mode then you zero ungumania bukara yakwe kethe ikurwangiro miunda thai National Land Commission yoyongwa kwina patumba kuichia authority o kethe judiciary kethe legislature yoyongwa bari impose policies ite kuthiatirwa constitution yongwe nya Kenya yetu ri thai ite kuritira wangwe so itubati kwethera tukiarairia kintu kira kirio na kibokwa oni atubati ku empower department iri bati kurita ngweji achio chirite ngweji achio tio nto ya epo erita ganja kwa wa threat at from my office etako from my office ina limu iguma so iruma kreo anene obatu durete so anene betu baka accountable na baka department iri bateri kwa ya na ugima burapu bateri kukaithira kwibu boya but manto ya corruption itithira kwenda twino uongozi gutiwitikaniria abara tukwenda. Thank you. Gatu thina antere chimuthara no ntu bwa time kiroto kiwa wona maybe tuge antu ba muthara no tutone tina mitandao ni baingi muno baki ali mantu mega maku bakiuga barenda utongore bwaku in case ukanenka bakanya ga utongore muthara imbiye ke weri priority yaku na antere chimuthara kintu kembere nankaira antu muthara mugeni ona bare na nkebakethakia timu yakwa yonthe mbere mugeni mbwe imbithirite ndi ground ine ba time na mbonete kintu kira kikwa antu thina muno in fact kwina equalization of resources kithani area ya iguru ya itigatikati onthe bakona resources ikuo tikona side imwe ikawa twindo twingi nkerukia side ingi kintu kembere ya will equalize na tukiwa equalize resources ire ikuya to an example that 3 million ira cheanawa that 3 million each year each party kwa accountable na ikaethera chiri equitable funded within the areas ira ibateri kwetherire so kintu kembere one I will make sure ikwanania antu bakwa pura kubateri na resources ira bakwenda na tukuwe resources chirio specific na areas ira chongwa ibati gutegerwa atio ketha ni area ira ikwendekana ya wodi muthara kintu kembere antu betu ibakumia muno kimantu inya bogi mabomwiri na inya bogi mabomwiri boginyira point ibukuma saindi erera tuinya muntu o wondi wa hukua tukaeta kuria facility yethe ante muchare kuntu kura kungi so kwa at least uni bati kwethereo which kwena proposal yareo muthara sub county then na muchare kuma tu thiri I think since tu thiri rera kibaga rurere kanyumara kauka kukaya health center kuma health center with the sub county kawita ki level 4 so itithirite na nyimwereu na kintu kembere kira kibati kwithira kirio antu betu batekarie bakiumia atutumera mostly muchare yo mutha yo miathene itigania west area so tigania east kuonania etena kintu kiu kwina the still way kwina dispensaries ile ibati kwithira chiakiria etu batitekuo tukile ntulele na antina arora utikintu kiu which nte kwenda kwaria mantu amaingi ontu kwina munene urare uthai
kwena njira tangili still kubat kwithero kiborereo lakini tena antu kai tena into vira people atkwitha bitumika the same way kila lakini tu barabara kwena tu barabara tu bat kwitha tu withitwe ni Mheshimiwa Wondi batithai uketa irieu tai tukuthikura kutiurite na teka kuraurite igoro barabara yo ngotumba kila mitarure reo ngari tumba ukila na nyethi tukwito shifti mako inaira kuwa iko shifti no bat kwithira ukiona mantu yara yareria away from that kwina ari mubongo baraba bat kwande ku county kwina baraba andiki patikwana baba kwithira bandiki bangi na the same way nya baraba andiki bongwa tumichara tuongwa issue so impact kwithira nkionekana ke our parliament our assembly nkiukena ti new policies ile ikomba kutethia arimu bomba kuonewa ikaunti boya away from that kwena arora baba paretera ka baritera ngwe iraji base still Mheshimiwa Wondi na bat kwithira at least equalize each and every school na class KCD so wete kwanda nguma ndripu nontuke utikiondirona inya kimwe kwena installation of water wethira kutionekana rokura wi pumping no bonekana rombwao bwao at least bat kwithira chi well student ke riera population ya antu ere yon but yoko no tibio but I will still kuatana na the area MP kenda tumba kuona kethe stima area ntubako iba kuona stima boya ka chukuru ira chongwa nkaretie kethe chibitari kuona ntu iminge kwena ire ite tabura ko ka stima kationekana na kaurere kotena generator still iba kwetherikia ya facilitated county still kwena chieni cheyuthi araba tuchethera mena group ine muno ire itetha ka chena ilabs still ire ibati kwa funded county kenda tumba ukiria ndukembethi yetu baba ingi bankumeta kemendarati na manto ya maingi kwena still programs ire ibati kwithira kwena program ya NYS at least ibati kuona youth ba kuma Wondi yekwa iba kubagunika ukurukira inya nyumora kwena institutions ire ibati kwithira still chikaya supporting so mantu ya maingi mumaya rombe ke otethia ngawatana na area MP still ketheri mantu ya chukuru apart from ECD chukuru itibati kwithira iko develop in a way otikone achiari bakire ya mathina okira kwena CDF ukawatana na MP na mantu yakabwithwa away from nyakuwa manto ya nyumora kwena stima kwena barabara kwena roe na kwena security ukawatana yoyongo kwena kuwatanira na MP ukona polling station kwena police station siribat kwethe chaki erira chena uaba ka erira chena insecurity kauma kwa either wamba bonguko either wamba bongombe either wamba bomburi kwena mburano antu bakurano theri kwena interview kintu kingi ke ukumera muno imante ya Taitondindi area ya kwetu ya Muthara Taitondindi chithirite chienishu no ntubwambi kwena urampumbe kwaria live kiwa specific kwena ndilaso baithera bena maiya maingi muno na ndilaso Muthara ukintu kembere Minister of Land ne bati kwithire mushughulikaira utumba utesa muntu omeake 80 whereas wewe ite miaka 20 yao utikumenya the inheritance utikumenya barabara ya ke mantu ne amindreo but nuite na unkumerwa ikatels so katela yeuje kumaria through the support ya LMP kenda tumba unkumera nyumora ika ministry yongwa so away from ya on there kwena mantu ya okonie mantu ya kutethia ntu ngona kwena au antu bakumia muno area uyongo kaibwo kwena gender based violence kamburano cheke michimuma ukeria kurai antu amwe no bonia advantage no bara irinya partnership into bibinge so mantu ya maingi muma unyangu akinkawa kanya mpei kanya
antu betu batichoka nyuma ringi Yes. na antu betu batitha bakiri ya thina itu kuona thai in fact ya muthara itu kuwa ni bat kwithe na end quarter eje ya wondi muthara but wa waeta kuongoro na kithakene ori orona ka etululi to kithaga ka waete ya area zile iteroi so kwena into bimo tubati kwithe tukiona in fact ka area ka very strategic katikati ka irima kaba katauni kawe antu specific arora kumbe kurai landmark kethi antu ya mukuri tukuona mukuri irio kwina kithilemo kirio kwina gwani irio na area uwe igentu kiombikie kwithira kiseti nawe uko antu bongo bakaitha bakiwire nya kwiya kuona ontinya tuare sim still ipati yombikio usekwas kuseto boya ya muno so mante ya maingere ya muthara onti batu tungu tutera kuona onti nyeri sosi jongwa mura muyo kweta kugoro kuraya in fact wondi muthara ina mina sinjea chotethia kethi waki barabara kethi yo kike wikiro barabara inasaidia vitu mingi so ngawa chance angiromba antu muthara onti tukwitha tukiora na iria bona kuonana ngiburomba ke mutembeo lairangi ka Laingon Junior wa mwa chance ya kuruama na kuwata ka microphone ka assembly kwena policy sira ombike kwena ka utetheria kumbili ira chongwa chotethia antu betu away from still antu betu bongo bakagunika no tongoria boke wega sana. Thank you very much mwashi na tuwa una ngetilia antu ba muthara bari ndere mbango na hida bikiritia na ngetilia kwa wana wetu chugoma kabwe onekanagira na ara gikuri kwa ngetilia gukuraira gukona na mantu makuromesa sibwe sana mtu tukinebo kwena twena betu atuna kaya kwaneli tukirwe mwena tulira da chetu na chipi na mbele kuyike kutiganga bidime ngombe mudia tukirikiri kila antu muthara na antu wa Meru County tukimona kiri antu bamero ni mbue kintu kembere ibwega inya nontu bwa uongozi bwa bwigwe thai uongozi bwa mutuma ntu ethingia ni uongozi bwina mwerekera tuye bura bwari kuo po urongo po chambania po witia na mbere na kwira na mante atiari in fact kire kintu iki I supported that regard kuma day one first impeachment second impeachment third impeachment na yucho onthe chetaniriti ndari ku support but antu bau bongwa atana ukuringira thimu akuria wendelea atia so bura bwari bongozi buboe na inkubugu kashifu bo nene muno na ni untu bututethia inya bwachoka ringi inku abutethia kabisa kintu kembere tukiwa uno wa inyilakia inya wa ikuthai but inkaria ngavana twethinja where possible woko ya kuthia tana mante ya kuchambania ukawatana mante otesa either deputy oku ya bura wonere but unikimenya uongozi boku bukarai kintu ike thai utikintu kelele okuibwa in fact thai assembly na executive botukwana na bakaria mwambo yumwe in fact witikiria either national drama ya ndene area it is a very good thing thai area kithoka utumba kuona kurara area kirua utumba kuona kurara area esodimenti na nontwari tuiba ingi no thai au kaga kwina kintu kira tingo tu ku experience thai tutana experience rengi antu akau at least atuita kuona kintu kira turaiya ku State House gire kintu kira kerethera ke Mombasa kintu kirethera ke Kisumu ka Bukoma thai ke Meru so ikuona ne thai ikukura na waibwa rengi yendona speaker bundi akiwa still na ku implement kenda bomba kwe nyana mechetho ya MCA bonthe ringi au so into bibia ya at least bia bia ukiria economy yetu na inyanto ya baraba kwendia kethe ya smoky kwenda baraba kwendia samosa kwenda bakwendia tu biscuit na mbi ukas bakomba weta area era ora na baka promote in a different way so inko webo ya nontu buongozi bravo iko na murungu abukarie na abutethie na atumbithie turi amwe kintu ke mwicho bera antu ba muthara ibwendete sana na kionthe imbokaretie ya area ririko na ntumba kuona kintu kiuya kikuya mbue ikikubwa ende no mbue ikikubwa thaira kiariukire so no mbire mweshuma murangiri ibwega no ntubwa
at least to implementation turankona ke bwithia kona kwe solar panels hairi mwero muthanga at least rwero nyua ndio tukawa iboya saindi still tukona kwe yange ya bwithika na manto ya mainjera ya kubwithika still no ndikona kwena dispensary still ya ruorero ya Loma kakwera congratulations but still kwena party nene Robert kwethera we play kiruki yara uri so wero wa mugema akisifiwa so ende tukaya okusifu muma wiuchiona yakawa kinyere lakini 2027 still tuko nonto uka account kira kyongwa tutumire bungene so mbuibo kauwa so far thai but mbere antu betu bakiririe thebe no kiriria antu akurumana yakwarania boboe yakwinga muntu mutongoria au make murungu twithe tukiromba na tukia kwa maoni yara kuendelea na kauria onjensi ba muthara kaitaka gwichiandikithia bwete bwinthe bwichiandikithie no ntuitu kwenda new revolution yeah na araura njensi yo yongwa kethira ina muambo ndene ya metha so kauria bonthe na inya Kenya msima na mtebi Kenya msima inya miru yonthe kauria where possible baite bayuki bandre baichiandikithie yaringi kura kenda tumba ochinjia uongozi bwetu kumara buri mwanka weta kibunge yes thank you so much Good morning.